hain hai an biskangon ganawo buku khoroksa chakra buku khoroksa bujajak tongo bono sungni nai bo tinini o bono tuyoi tamo sanamo sung buku tam sanai nang tinini o je tsf rok bonda khongoni hambai kok thumnai chini chenya tipra sana noro phaima karon hilo chini tipra chini student roman akhor chini mani kok brok bai sinani bagai tini sara tripura andolon sabawa nokolaijak chini tipra sadda pharok student ongni bagai chini mani kok chini odikar je student borok english medium porijak bongni subida osubida ni bagai tini mohai dipraito thang tongo chini student ok tei koyekdin khaino chini porikha angnai chini jerai rongni tini abono tuyoi tini sarata tipra chini je tipra sarak songka goristongoi tini sung mohai dipret lama kasukai chimi chini subidango chini songbidani birude tini mohai andolon khaina nangka songbidani birude chini amani kok chini democracy rule politics ni andaro chungo thui tongo tini chungo dipret khaikai je chini manthai soktai chung mohai sarata tipra tini dipret aboni bagai belai khasawa tei chini ustune nangni chini mani kok brok bai sinai bagai tini sara tipra state dagoka tini mohai kai chung dipret ngo belai ka khasawa chini mohai je khaimani mohai onek saya songbidani birude o karoni chung tini mohai tini lama maka suka chini mani kok brok chini songbidano tongo songbidani rule mote chung khaina nayo je mo je BJP सरकार ताबो ruling party je mono mani yang mane songbidani birude borok samung khaitong aboni bagai chung mo diprait mani bagino khasawa chini tipasada pa mo haikai kasuna nango chung songka goris dong to hatabo hambai asuna busu jati tongan ro mo tini chung mo kono chung sodi chung nia saimia ko je manya sak chung sapung botongna hapung botoni tini solisi tong sinai mo sapung khana pun tongman hambai gai hain hai khorsa takuk nani o je gosiang mani je haste hapang ro tam sanamo sung ang haste hapang je government mon sungnai 1952 o da kao je puro Pakistan nok bai borok bongni urdu basa sadi hinjak puro borok bangla basa ni movement khayo hangka keb ni odikar gre je nijini basa tambai sinani aba sini thani nge borok saiman tutoi borok buto bongni je community ni borok buto movement khai phekya tar mane urdu basa no bong ma sagam borok movement khaina tini bangla sadin bangla nge bongni bangla basa bangali borok sini jago hangka tabu kor koyekjon thajing phungo ba khana ka rom jago hangkai ang je sana musungmani sini phainai jora ne bagai sini je comfortable chung tambai patpa doi siman mane practically jodi thaka hangkai sini roman script abongkha sini kok brok je sungjak sai dongmani aba dakti soimano pora rogobo dakti choli thango hangka angabon kok ksana musungo ha malik ba je movement khainai bo je furban GTO sara wal ni itihas phano o jaga je sukpano empire choli dongthon mughal empire babur delhi sultani Ottoman empire jodno gmai thango je malik bono mano tak je BJP government ang sarai rajniti ngmoina bongnai ungka ram tak je Ajodha o ogono tongo Ajodha angkha ram asaima jaga mo sini Tripura sarongni ha o jaga o jeni movement je sukpano tangni borok kwbangni mano borok haibano sungno khoplaing nai obono ang kok kjana je borok komphano bisipano takiri baidi chini roman script bengna nangnai mo thakmung tonglak bisukpano ma ekheng jonai obo kono politically jatigoto movement bole mongka nijini asai phai ang tambai sinani abo movement nakhane borok boto khaikya chuna beaine road block khaya gundagiri dehne je allegation khai je police pa rom likha 1952 nai nai di bongni dakao je bangla basa ni movement abo nai nai di hambaya sono media no belai takukna hambai nai je chung saimano democracy role mane democracy of India o je India ni dabu phonto India ni je basa Hindi Bangla English ni kri ko takuro bukrok ekmatro Hindi tonga abo consideration
हिंकाय डेमोक्रेसी नि जे मिनिं नाने थाका हिंकाय जे हा मालिक रok जे हा nok thang rok borok ni अधिकार हिंका o takuk ni bisingti khnai maka जों नायदि जों एकमात्र जे त्रिपुरा सारनि MLA जे 20 टा MLA सीट थानचांगिया नि बागै से जों तिनि महाय दुर्बल नुगो ताकुरो बुखरो और चाया सामनि जों पापलि रक सायमना नांनाय ताकुरो बुखरो चाया साबो खलाय दंगरो दाबो नायदि अलरेडी 13 टा MLA बर थानचाव लरि दंगो ते जे BJP नि चिनि त्रिपुरा सा MLA रक जे 6-7 जना बर तिनि थानचाव फायका हंकायनो अ मुभमेन्ट पायो चिनि ताकुक सायखना दिखा जों बर बांना नांगिया डेमोक्रेसी अफ इंडिया वो फातानि बरक 40 टा बरक MLA सीट पां दंथुं फियाबा ओ 20 टा सीट नि डेमोक्रेसी नि अथंके मनो फायो जे हा नक फानि कक नांगौ गनर सायमानदि तिनि 70 बছर जे CPM द कांग्रेस द थांका जे चिनि आंचलिक पार्टी नि ति खायानि बागै तिनि ओ जे CPM कांग्रेस BJP नि बिसिंति गदालि तमा बागै न तिनि ओ दुर्बल नुजक तं ताखरो बुखरक थांचा अंका बेबाक मानु तिनि ओ ऑल त्रिपुरा जे TSF नि बिसिंति जे बन रिजाक मानि ओ थांचा काय गोबां जागा अंगै दङ महाय कै नरक नाय तंनि पुलासि पाइथाक जरा सया खारै जों तेबो ओ आश्रमबारि आमचाय जों गुरुगै फुंनाय हामबाय।